May start na? Kompleto ka din. Mukhang kompleto naman na. Mabait ka? Saan nagbibuya? Ayun mo, ma-record lang. Harap ko sa kayo. Kasi ko. Game. Gateo. Camera muna. Sir, ang yaman nyo naman, sir. Nagpa-sponsor pa kayo ng mga idolists natin, ha? Sinapay. Sa'yo na lang, oh. Gateo, awas. First match pa. First match muna. Di ba kayo laro, sir? Hindi pa. Sa klase na. Eh. Wala ka ba sa GC? Lahat tayo. Pwede mo po sa natin. Sa-connect lang sa sige. Ay! Kakarot? Ay, ano ka? Kamote. Kamote. Kalaban mo ni ano, di ba? Leo Adina. Kay Adina, 1-5. First match ka pala? Advance ata ako. Wala bang advance? Kay Pedro. Pero wala nila. Para start na. Try. Kasi nga nung kalaban mo. Sumurot ka sa headphones.
Ito baka move ganin yes. Shooting sir. Rich Kid Miguel. Nice. Ah. Ang point to legit third striker na. Player knowledge yun. Diba? Other player knowledge. Para kang knowledge yan. Player knowledge. Sa baling player na. Get it by one skill block. What does the bunch of Grabe. Nabisita ro manigan niya. Power crush. Nagsakto. Nagpaspas si Brad. How the fuck do you start the animation? Ay, the box wheel na DJ ah. The box wheel ba hindi? Kip, dire-diretso naman yung acid rain, Brad. Kaso na-insert. Ay, okay lang rin. Brad. Lumawan pa dyan ka So, Mongoloid. dala di video. Brad, game. Oh yeah, dulak DJ power crush yun. Ano ang bilis na animation, Brad? Ang bilis ang acid rain. Di ba pag hindi pa nagsimula ng animation ng armor move mo, pwede bang makancel? Timing kasi yun. Brad. Kinampas pa si acid rain ka. Start eating mo. Nagsabay ka nag-start. Para was stupid yan. Nakapnoy talaga boses si Genius. Really big boy. Ano oras ako? Alas 8. Ay, sige, 7. Kami alas 8. Ay. Ang Julia ka nga rin? Jumper mo, Julia yan. Play. Julia ka. Crush ko DJ ka. Play ka? Crush ko dadan Leo Play ka? ka. Nag-play ka? I will go. I think I will, Brad. Most likely. Nag-gas, mabigpig sa play yun. Katarina Pelangkas, pang sure good. Para med ma-first round win ka. Tapos no, medyo komportable ka. Ano? Dapat GP lang easy player. I-try mo one round, di Numadi, I'll switch character ka. Katarina na lang. Dito, brother, Kailang, Brad. Identification, dating. Kasi yun, dahil dito idolize ko tama niya. Thank you. Bukan kami sa bracket ha. Yes, sir. Nagbibuya yun, sinisa. Hi, viewer. Punta ka na dito. Ba't mo bonus match si Giga? Ano sabi mo? Baka may international player kayong in-invite, sir? Napatago? May AK.
Legit? Kala ko... Vince Lasagna. Hindi. Lasagna kini. Lasagna, sorry. medyo sabog pa sa biyahe, sir. Vince Lasagna, tsaka ni Just Name. Medyo sabog. Sigara, Chikorawa. Ay, wa. Chikorawa Sibete. Next drink. Direct na. Bagag. Sino si Jasmine? Just Name? Jasmine. Fashion. Brad, mag-commentary. Oh, perfect. Man. Oh, launcher agad. Lumipad. Launcher. Oh, grounded moves everywhere. Napakasakit na mandinigan, sir. Na-blast French yun. Oh, nasipa-sipa na, sir. Ooh, Nice. another one. Aman? Sige, Egon, the triple perfect. Sangman, try ko lang. Brad, jakpay na kayo. Ayaw mo yun. Sige, El. Dayag video. Kita jadi reflection jadi screen kan. Ay tournament anak ko. Just lay down. Punish mo ka. Deserve mid tapos DJ hayang guy like kunana. Oh my God. Playing is so difficult. Thank you. Thank you for cameraman. Sige lang ba. Nice. Kabam. Nice. Adult strings na din ba? Abay. Ne. Focus. Sabi ni si Jepor yun. Ah! What's na ako niya? Na-morn sila kayo. What's... Allah I yun. keep forgetting about that thing. Low! Nag-sure ballmate nga low DJ yun. Kitang-kita yun. Ah! Ito na to, that was dance. Ay, akala ko taunt yan. Ah! At least anak na triple perfect. Baga mo din ko ayun. Kasi kami substitute na naman. I'm not used to lay PS4 yet, yes. Ang reason mo. Siyempre. Ay, Jack may pisit, G3 plus 4. Jack maka-backdash ka. Let's get warm up, ha? Game na. Ay, sige. Wala pa yung parang.
Sino Kasi ano mo na? Just name. Just name. Okay, tinawag ko na. Tayo adi na. Ay, dito. Tayo adi. Ada nga rin. Adan? Diyan mo, damdaman king ka. Just name kin. First name ka lang. Nakampi ka nga tuwan ka. Nakampi talaga. First one. Swerte mo ang gasyo. Shit! Ang lalayet! Nagsangit yun. Nice. Perfect electric ko. Blood test kumakas. Ani na. Warwick. Hold on. Uy, sayang. Tech road. Medyo... Ba't ka nag-comment agad? Ay. Ah! Medyo late conversion. Mas ang underground guys. Sakit yun. Mas French guys. Alay mo, ano? Nagirag-girag ka ba mo truck? Safe moves. Natulog mo. Nakastand doon. Nagdodit. Ano siya muli guys? Nice one. Spring. Spring move. Ano ba yung plus frame move? Hindi ka na yan. Nakudot frame traps na yun. Hindi madumi ka na. Unsafe move. Kaya, It's just fine. balance. But, I think his damage needs to be nerfed a bit. Damage. Damage is not that strong. Nerds, Brad. No, it's not. Digiti lang, small combos na isa. Digiti real combos na ito. Second, third. Oh, power crush. Sabi na naka Blue Spark si Jay kasi yun. Mamamalaw eh. Low. Pokey na ng pokey. Ay ka. Nagag. Hindi, tamo. Spring move, warrior. Game na ka nun. Again ba? Beach lasagna. Beach lasagna. Jeros, controller ka. Ganda natin ba? Lasagna. Ang linisan. Gero? Magrugin. Magrugin. Aman kita. Kayang-kaya ba ni Gero? Sige. May legit yun. Oh no, mga legit. Right. Ano na lang ba eh? Toskoy. Toskoy. Karakos. Malayin ko lang ba? Ito lang. Kaso nga mga anay. First game. First game of the day. Mga kababayan, eto na, magsisimula na ang bakbakan sa EDSA.
Impose ko lang naman nila. Hello? Adanak City Hall yung maumpay ni Kelly. Sige, ngayon on. Oh, sige. Take your time, Aumet pa labanin, BA isa. Sige. Ingat. Ay, lalaki niya. Working na to. May lalaki ng kalaban niya. Pagtano lang po, kakak muna bago yung PS button. Oh yeah, I used to play a lot of Lisa. Wala control. Sir, yun no? Ayun pala eh. Meron pang isa, dalawa Paro kang dati Alakin ka. Letarat, First game. First game. First game, yes. PS button. Tapos yan. Shirt on. Start, boss. Boss, start. Jerome. Ay, main menu lang sa. Ito main menu po muna. Brad, kira man, di man sa controller ni Kelly pa yung Sige ka, Jerome. Baka mano kayo po. Main tournament mode. Naka-tournament mode na ata. Naka-tournament na. Nilagyan na nila mga tipulatan. Ala, samantalang talunan. Abang mo. Dito? Ampoy. Start. Ataka ka lata, samantalang pagod ka. Ay, nga may post dito eh. Tournament mode. Hindi pa. Sorry guys, technical difficulties. Kanaan makaskas na naman yung oray-oray lang. Balikan. Kasi ba't balik na player man? Hindi naman ito pa muna lang para mabilis. Saktira eh. Ay! Unblockable. Player 1 ka? Player 2 ka? Right side. Left side. Bibini. Left side. Oh, tapos na lang after every match. Ano na lang lagi? Whether to main menu na lang. Tapos mag-decide na lang kayo kung whether left or right. Legit yun. Online yun no? Offline. Diyan natanakan na. Ito. Discovery. Game na. Sana talaga? Oh, yan. Google Rocket. Control na set na. Okay na. Ano talaga kasi? Kasi yun. Ang ako nag-grigat pa yun ako eh. Try na. Ha? Try na. Oh my god, hype.
Kazuya Mishima. Omen Ray. Master Raven agad, sir. Tissue mo? Oh my God, sir. Ano Master Raven agad? It's one of his best characters, I think. Tissue mo. Let's go, Mang Jerome. Kinamang gas. Game. Warm up. Game na. Game na. Danoan alis to. Mag-badge bracket. Game. Medyo may button mashing na nangyayari, mga sir. Oh, nice one. That's one of the best like clothes. Pang combo. Basta it's very good. Kaya dapat cancel na Suomi. Ay, Kenny Raven. Connect muna. Connect na. PS button. Tapos, select ng profile. Oh, nag-grab. Tapos kung ano yung dalawang Sabi. LSP. Nice, CJ, nice. Nice one. Kaya mo lang. Full clutch down forward. 3 plus 4 ata yun. CJ ang alit. Mas, medyo intense ang gaming, mga sir. Ay, sayang. People with that on purpose. Nice LSP. Mga backpack. Okay lang, CJ. Ay, pase. Natapos ang unang round. CJ. Nice. Ay, eto. Ang ni CJ. Stage select natin. Stage select. Ha? Bag. Alam mo? Hindi, samurai na. Ema, ang tuya circle, circle X. Pindutin mo lang yung piyado ulit para mag-out. Power. Pindutin mo yung circle. Talas. Sida, DJ. Tapos, Who did you use? Brad, gusto ni Brad yun. Mabat? Ay, hindi. Kasi na nakapunta yun. Kala ko Josie. Yoshi. what? I said, Josie. I heard Josie. I was like medyo insured, but I see it's a Yoshi. Oh shit! Nakita ko yun. Spam, spam. Nice, grab. Spammer, putay. Spam. Yan. Recharge. Recharge. Recharge, sir. May talo ka kay mga ibaba. Ano mga mga bakit? Ay, gusto ko. Recharge, sir. Nice one, Mang Jerome. Congrats, sir. Team That concludes the first match. Nanalo po si Idol. Okay. Nag-appear sila, mga sirs.
Feeling ko ito na ang magiging ultimate bakbakan for the first round. Hindi ko makabay may isang yan. Hindi naman namin ito. Ba't isang PS4 lang kasi ginagamit? Nasaan si Sir Edu? Sir Edu! Sir! 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 Pagsabayan daw ko man. Kevin, igalaw mo pa. Igalaw mo. Piyak button. Kumingaran ko. Move mo. Okay. Left ka po. Sir! Button break muna. Ba't di nyo paglaruin din sa kabila na para... Warm up na yan. Final warm up. Game done. Isa na din. Isa na yan. No! So guys, final warm up nangyari. Ito na ang ultimate tactic ni Kuya Sunday. Ang pasilip-silip na panty ni Xiaoyu. Tignan natin kung madidistract ang team Dagupan sa panty ni Xiaoyu. Ito na, magkakaalaman na. Oh, it's a Xiaoyu mirror. Oh my God! Dalawang tanukano mga sirs. Ito ang ultimate laban. Pantihan na ba? Waifu pa. You get that Uyo. Oh! Sunday versus Kevs. Yes, sir. Second match of the day. Uy! Tumalon. Backstands 3-4 yun. 3+4 yun, di ba? Oh, jumpy. Ito na ang combo. Around the moments. What? Nice one. Tayo masyadong maingay kasi nadidistract ang mga players. Nice bali. Basta wala lang. Natapos na lahat. Wala pa. Oh, ang original Kali roll. What? Kasi ano yung Xiaoyu bro. Ang backstand si ikot siya. Tapos magsisipa. Oh, Okay. Nice launcher by Mr. Sunday. But hindi masyado na-convert yung last part ng combo. Nice. Okay. Second round goes to Sunday. Nice. Oh, hop kick. Ng ultimate combo. Oh, medyo nagka-alias sa convert. Oh. Nice launcher. Set up ata yun ha. Oh, counter hit. Tail spin. Di ko alam mga moves si Xiaoyu, so sabi-sabihin ko Nice, na nice, yung... Uy, nag-Phoenix stance. Nice. Oh, nice set. Oh. Bam! That AOP conversion was so good. Kapan? Nice. Ooh. Nakarada na. Nice convert. Oh, is this the perfect? Kasi joke lang. Nice. Pick nang na perfect pero hindi. Ultimate final round ng mga Panty Boys. Let's go! Nice launch. I didn't know that was a launcher. Oh! Oh! Oh, nag-grab. sir. Malaki ang life lead. Ah! Nice. Nice cross. Nice. Oh my. Nice. Natalunan, sirs. Oh! Spring move. Is this a comeback?
Oh, nag-spring move din, pero nag-grab. Naka-back turn, na-launch, wala na mga kaibigan. Tapos ang usapan, Does that grab guarantee that much? I don't think so, Brad. We could have done it also. Kasi di ba both back turn? Di ba? Malay mo, the plus 2 yung sa Baka. Hindi ko sure kasi hindi kami link players. Kaya pinag-champion last year. Intense yun. Like tatay, binuya kaya ayam na niya. Intense. Ha? Intense yun. That's na. Mirror pa yun. Hero. Panty yan. Sige, sir. Ito mga nabusan ng load. Yes, sir. Second match. Let's go. Oh, AOP. Nice. Okay. Ikot-ikot. Oh. Oh, AOP. Oh. Kali roll ba? Oy. Ano to? Nagkakabushuhan na dito mga sirs. Ilang sushi. Kali roll pala. Sushi roll? Ano ba yan, sir? Oh. What the fuck? Nakakapagod manood ng Xiaoyu Mirror. I know, right? Nakakahilo. Nice. Tapos sa unang round ng ikotan mga sirs. Second round. Nagtagbo feeder. Ito nga round yun. Oo. Ikot-ikot na naman. Oh. Uy. Nice, convert. Refloat sir. Oh, what? Is that pa rin siya ba? Ay. With one. Nakuha. Nice. Oh. Black ang low. Not the best. Funny. Oh, funny. Second round over. At isang match tapos na, hindi ko alam kung sinong nanalo. Real game ba yun? Yeah, real game daw ata eh. Tapos Real game na, Jai. Asuka at hindi ko alam na ay Alisa. Alisa rin, Bob. Alisa at Bob, nanalo si, wait lang. Alisa. Sino nga boxer? Alisa, Cyborg user. ay Cyborg. Nangyari. Hindi ko alam ito. Paano na? Score, sir. Ay, sayang. Kaya. Tama na, ganun. Alvin na yan. Alvin. Cyborg. Go ba, Alvin? Sandy. Tama? 2-0. So, bonus match. Chua, tsaka Timbal. Nice. Chua. DLC. Nigan. No, baka Team gis. Metallica at saka Shock. Team Metallica. Oh, ikaw, laban mo, Metallica. limang Edu. DLC ka? Nice one. DLC. Agnok-nok kiss ka. Ang DLC ah. Hindi. Regular kasi dito DLC. Okay. Ang second match, tapos na din. Ang third match. So, actually, third match. DLC ka? Panalo si Regular match. Sir Team Dagupan. Natalo ang Team Laing sa pantihan match. Plug and play, di ba, Prema? 2-0, sir. Antay mo muna. 2-0? Yes, sir. Kuya Kebs. 0. Pasuyo muna ah. Wala naman akong ginagawa. Kebs. Sino kalaban? Ha? Sino kalaban? Nyo. Chua tsaka Timbal. Sige, sumarot na. Ah, Timbal. Controller, meron. Wala ko. Kaya ni Kelly, seryoso na yun. Research. Kaya mag-extra controller mo. Talaga yun. Ano may medkit, di ka kasi team mentality. Kasi no, isisipin nga maatiw ka. Matik-maatiw ka. Simula pa lang nga yun. Talo ka. Wala, Ego! Wala! Matay ka, Ego!
Kit, baka minute lang. Ha? Wala ba ka nila? Madama? Sampa. Sikang bulo daw. Ako muna yung ano. Elektuan na yun. Ako muna yung call ka lang. Ako ba? Sige lang. Ay, ano ba talaga? Magsisimula na. Ata. Sunod. Matugan ego! What? I can't film vertically, I mean horizontally. Medyo mahirap i-film ang dalawang matches. Punta ka doon sa ano? I-BF ko ulit. Aggregate i-film yun. Tapos, power. User. Sulit ko yung sa kabila. Yan, 4. Then, BF ko ulit. Magsisimula na ang bakbakan nila Sir Edu at ni Kuya Jericho. Hindi ko lang pangalan niya. P Metallica, yun. Tapos itong bonus match. Alam ko anong nangyayari. Kasama may Yoroshiku onegaishimasu! Oh, fine. Oh! Na-counter hit agad. Nice one. Wala, no wall combo? Oh! Nag-hell sweep kay Alisa. Hindi ko lang tawag doon, pero yun na yun. Ito pa rin as kitang-kita sa galaw ni... Ay! Oh! Grounded hits. Nag-rage art. Na-whip. Poke! Oh! Na-whip ang rage art pero bumawi sa Magic 4. Tawa sa Magic 4. What was that then? Magic 3? Magic 4. Oh! Unblockables for days mga sir. Ligot, hop kick. Perfect. Wall combo. Oh! Medyo nagalit si Sir Edu dun ha. Pinerfect. Pili ka na. Oh, hop kick. Di ba ang tawag dun pero hop kick na din yun. Tama na. Oh! Sa Paris. Yun na yung Paris sir na hinahanap natin. Nice. Okay. Okay. Guaranteed blows from the ultimate. Low spamming fagot. Di ba ulit siyang say that? Ito na no. Okay. Red. Habang ang bonus match ay nagsisimula na. Okay. Ana Banana. Ay, funny. May Ana player dito sirs at Kazumi safe moves this year. Andito si Arslan at Brad, sino't Ana player? Hindi ko din alam. Kuha agad. Counter hit. May backdash ang nagaganap. Pero madbad. Oh, armor move. Okay. Manalo si Ana player. Oh. Sino yung Ana dito? Kasi counter rin, Brad. Side step. Sargas, bagal ako. It's sidewalk ba? Mga side step pa. Sir, sino nanalo sa first match sa inyo? Ay. Ay. Sige sir, sige sir. Okay. Walang grounded hits. Sinuntok ang hangin at na combo tuloy. Ang wall combo. Ooh. Nakahiga. Oh, nice. Nice with Fun. Nice. Nice one na rin. Woo! Real nice. Dede moments.
Oh, Jinjin ka. Pog ka na. Random ba? Random. 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 Sige, okay. Habang ang bakbakan ni Sir Edu at ni Sir P Metallica ay nagaganap pa rin. Oh, nice one. Hopkey ay orbital. Ay, ang Rage Art! Dash into Rage Art mga sir! Amok na, Jibrit. Diego yun. Ay, Jinjin na Beitanda. Okay. Second match ni Nanay Kazumi at ni Ate Ana. Let's go. Okay. May mga side step. Nice side step pero masyadong malayo. Hindi na punish ang Tiger ni Kazumi. Ayun, may mga safe moves na nagaganap. Naudlot na grab. Oh, armor move. Dikit, okay. Nanalo pa si Ate uy, inapakan mga sirs. Sa mga bastos na nagaganap. Kaya nga normal ka, JK Charge. Nice. Ano? Hindi umabot. Wala. Oh my God! Is this real? Natalo si Sir Edu? Eko, ang Ultimate Legendary third place ata last year, hindi ko alam third o second. Eko, natalo sa low spamming fagot. Who cares? Natin na eh. Marela lang bago. That's it. Eh, gaman yung damagan, Pops. Madam. Apo, magilabang ka, tapos mabayin ka. Nakset, sir. Nakset, sinira na ni ito. Tapos yung huling Tama. sabog pa sa biyahe, sir, talaga. Partida. Nice. Nice game. Okay. Yan nalo. 0-2? 0-2. 0-2? Muna lang yung ano. Puro 0-2 ngayong araw, ah. Puro 0 to. Chua. Nag-abis tayo, mag-visit tayo. Kinikilig ka ata, sir. Nanginginig. 0. Ano ba yung kalawang mo? Next! Ito. Next. Akira Kuruso. Kakaro. Kakaroon. Manyanin ako ni Brad. Akira. Hello! Tama. Ay, talaga, tagalawag mo sa bagay. Second ka? NB. Second NBA. NB. Sanity. Second ka lang. Ha? Sanity. DLC. Nyo. DLC. Jay Jacam. DLC Han. Waiting ng bet kit. Eto. Advance. DLC or Han? DLC. Hindi ko mana. Sino ba ang controller mo? Hindi ba pwede na bukas? Controller na lang. Pero controller. Ayun, sponsored by Wascari. Ano ko na? Sino ba eh? Ako na yung susunod, sir. Sino te? Yo, tsaka macaroni. Wala, macaroni ka na. DLC? DLC, sir. DLC? Macaroni. Macaroni. San sinyo? DLC ka? Yes, sir. Sige, abang ka dito. Stay ka muna dito. Caramelize. Tsaka taro. DLC? DLC? Sige. Asan sinyo, sir? Jacam mo. Wala pa sa sinyo? Doon? Dito ba? DLC? Kinakabahan ako. Ay, DLC din, sir? Oh my God, kinakabahan ako. Ako ba, di ka lang ako. Madama ka ng klase na. Report ko man.
Oo, nila. Ito na ba na? Pwede pala. Klase Sabado? College sa Ay! College ba yung kalap? Tayo, Adila. Ayan, football. Spammer. Oo, mga edo. Ha? Mga edo. Oo, mga edo ko na. Ay. Ano X? Ito? Ha? I don't get it. Don't get it also. Wakana. Nani ito no? Nakami nga gigit na, sir. Ayot din naman. Oo, gets ko niya. Gets ko niya. Bang mo lagi, dra. Tigas sa'yo, Brad. Ba't ka na di ka lang, di sawit? Gagre-red mata na? Ay, isasa. Ay, sasa ba? Black-eyed sasa ba? Oo, mga edo. Sasa lang. Stir Ben. Sabi ni. Mga red-eyed sasa sa. Sasarat ah. Ayun. Johnny Black yun, DJ yan. Pamansin yan. Nakarugit tungin? Ali, Brad, nag-bike ko sa sarangin ni Johnny Black na kitak na anime kung mga kikita. Kasi sa pangwari ako ni John Blue. Johnny Black. Sound ayam niya, tinang mag-sotak hindi yan. Hindi ka na season ng Brad sa Laughing Coffee. Is the Killer, tapos sa season 3, sunat ng Pomake ni Kirito. Ay, oo. Ay, Johnny Black ko! Brad, malawak pala, wiwayain. I don't even know, Brad. Hindi na kamaskara, Brad. Pero I know the way. Brad, malagi po kasi mabusbusin na kayo, Johnny Black yun. Diyan ka mo Johnny Black eh. Ah. Yeah. Pero, nakawala lang ini. Humingat ko sa pag-iman. Dapat huli ang tawa mo kayo. Maganda kayo, Bea. Kasag. Agloktis ka kanina. Aman? Yot nila. Yung pinisay Jack ni High Priest yan. Sino? Ni Main Man? Yot ni Wala yun. Ni Main Man. Anak ano? Ano ba? Represent the Ora Church. The Church of Ora po. Nag-prayak, di kalmantay. High Priest. 3 times guys. Wait. Ampay ka 3 times ha? 5 times. 10. Alaw kin. Tigsa ka nga rin tayo. Tigsa ka nga rin tayo. Nakita ni Noctis, detect mo ka. Nakita ni Noctis, detect mo. Sel-sel mo na tayo. Eh, nabi warang. Ayan, warang. Alright. Sino ang laban? Bangkeda. Ay, si Roniero. Ay, si Roniel Watt. Oh, what the fuck? Nice. Oh, Nakapractice ni Mang Eda. aso ka. Ay, Sino naka-Noctis? Bagab. Nice one. Do not go around your nose. Ow! Oh! Race drive! Book! Gano'n, ay pagmakita. Kasala. Pakita kalma! Oh, what my funny. NBN. Ah. Sanity. Oh. Ay pagmakita. Ito ba, may sabay ka kasi dyan mangita. Uy! Tinakbuhan sa mukha tapos sinipa. Zing! Zing!
Yun, putang inang yan. Don't be biased. No, Brad, I hate knockbass. Who doesn't hate Oh shit! Ah, man. Oh! Galing ka man, damagin na ano, jilaban. Kaya ba? Ha? Kadamagin na madamagin. Ha? Ngem waiting ka nga doon, di ba? Ay, haan? Sak lang yan. Ha? Ado, dudu. Nice. Namon. Oh! Awan, dito kasat ka niya. May basura yan. Punish. 1-0. 1-0. 1-0. Favor of Sanity. Yes, sir. Sanity na, please. Ha? Double. Nila yung Sorokin. Losers bracket. Itawan, di ba? Tournament style nga, tournament style yun. Swerte di siya, advance agad yun. Kumain na tayo, Jika labang ko. Ha? Kumain na tayo, Jika labang ko. Ni Sir Edu. Abay. Ay, wala pang nanalo dito. Wala ba, warm up lang yan, Brad. Warm up lang sila. Pero no? Shucks, marunong Brad yun. Alo ko! Naliran niya lang gas. Tambay ako, medyo kalabang ko. Hindi po din na. Ako na ako may ganda yun. Kumain ka na lang. Ang aircon mo yung malamdama, dalagunin kanya yun minsan. Kalpakin kay amin. Ilang bubo ko na ka. Yung maka Samel. fail cut Samel. combo tapos saan ka nag-punish. Pwede na mood. Nice plan. Mga pa-distract kami no, dako nuni kanya yun. At earphones ka kasa, headset ka kasa. Sira yung set ko, Brad. Okay, should listen to the game. Mga pa-distract mo sa bali. Yan yun, maperdi sa rhythm ko na ko eh. Tapos madapat twice mo, okay. So nga, Brad. Makasalain ka, kaya. I did that happened to me a lot na, Brad. Like, na twice gaming na ko. Ah, Ora! Paano? 11 drinks. Mabalik! Oh no, there's a warang player. Ano, I saw. Ano, Jeros, magpawang warang player ninyo. DLC net yun. Baga. Okay. I don't know. Tapos, that concludes our NV, ano no? Game. 2-0. Sanity. 2-0. Sanity 2. Sige, dirahin mo. Sabi mo ha. Sanity, baka service price. Sir. Sigan gas! Oh. Goron yun? Volunteer cameraman. Next. Ah, meron na. Nyo. And macaroni. Nakakontroller ba? Nakakontroller ba? Fredo. Nakalik na sa group namin, no? Nakalik na yung video sa group. Wala rin yun! Oh! Pagdalagin nyo. Oh! Monitor.
yung coach ay heart mo yun. What happened? What happened? Oh. Pera na lang ng controller, saglit. Pera ng controller. Patanggal na lang, patanggal. Patanggal yung cord. Eta. Shakti madanagan yun. Ha? Okay na. Tsaka mo yun. Ako tiwala kay Troniel yun. Okay, warm up. Joke lang. Warm up na kayo. Game na, game na. Game na. Yung token naman. Ha? Kasi ka. Basta ka, glow spam ka, suso lang. Masamakan ka. Tinabak na kanina na. Roniel, first game ana? First game lay? Ano, sa video. Or diretso main? Ano, nakalink pa siya dyan? Ano yun? Oh, may viewers na. Zero yun. Kas mo chirohan. Kahit mo chirohan. Lah, ay, dah. I don't know if you're allowed to do that. What? Just go, yeah, just go there, man. Game. Game na. Game, game. Grab. Palakos. Pari. Amo mi cancel, amo mi chicken. Holy shit, then you're fucked. Predict mo na lang kung kailan siya magpapari tapos vanish. Zero two. Ang nanalo, marami lies. Next. Despacito! Dito, DDCM. DLC. DLCM? DLC ka? Sige, DDCM. Maki and Santiago. DLC din. Si Mesa. Game pa dyan, warm up. Ano din daw to? DLC din. Akira. A4 King. Akira Samfor. Akira sama. Ano yun? Oh shit! Gaba, ay, punish! Sorry guys, yun. Yung lunch punishable kami lagi siya.
Ay, shit. Tahan kaya, may takas kaya. What a combo. Ay! Sorry! Oh, it's a mistake. Oh, fuck! Versus macaroni. Ano? Macaroni with delay. Gosh. Nice. Nice. Up kick. Wow. Nice. Counter hit. Punish. Nice. Short. Ay! Miss. Ah. Nice one, nice one. Stage na lang. Ah, walang rematch ka. Stage talaga. Nakarod. Stage na. Tanungin nyo na lang kung okay sa kanya. Kung okay lang yung stage. Okay ka dito stage ka lang. Ah, sige lang. Sige na lang. Hindi, matagal pa yan. Pag-ilag natin. Second match for Nyo and Macaroni. Nice. Oh. No. Go. Oh, got clipped. Nice conversion. Nice. 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 Falling leaf. Up. Oh, nice. Down forward. Nice. This is not death though. Oh! The side roll. Sila lahat eh. Nice magic form. Oh, got it! Nag-crouch ako eh. Nagawa mo. You don't need to duck the first hit, Brad. That's so dangerous. Falling leaf again. Oh, what? Nice win. Nice. Nice. Falling leaf again. Oh, the counter hit. Up. Nice. Nice punish.
Macaroni takes it 0-2. Despacito. Aguray, pasit, aguray. Lagot ko dito. Aguray. Lagaw ko lang. Gas. Raniel 0-2. Sino, ano yung match yun sa kabila ko? Sino yung match sa kabila? Ay, hindi ko alam. Return to menu. Return to menu. There one over there. Lakay pa naman. Hindi ba baloban? Okay. In-import mo na? Macaroni. Yes. Yes. Go Despacito! Ginagawa mo! Pag-fit! Bora ka, Sora! Gis! Oy! Legit! Legit, legit! Ay, yun na side grab. Ito na yung bonus na. Hindi ko alam. Ay, kakarot. Kakarot po. Kakarot. Pas. Ano? Kakarot. Sino kakarot? Ay, ano, direct. A4 King? Na hell sweep! Buti yung nga. Ano yung event? Buwada. Report na natin si ano. Yay! Sure ball? Sure ball? Yes! Spanish! Oh! What the fuck, man? Makareact kami DJ, bali to the stance ko, Brad. Brad, makita mo DJ? Sus! Ayun eh. Bracket na lang. Free win. Still lang ka. Top 5 to. Top 5. Puro bonus match na yan. Ito yung Akira.
Ay, ito ba yun? Hindi, ito. Despacito. Maki. Dito, DLC. Tapos si... Kira sama ko tapos. DLC sila. Hindi. DLC hindi, Kira sama. Ay, naglalaro lang sila. Ano. Okay. Nice. DLC sila eh. Maki, DLC. Nice one. Pila na lang dito. Akala ko match na yun. Ito, depende ito kasi ang kalabanin niya yung top 3 last year. Ah. Bonus match, batak eh. Top 1 na last year. Wow. Manish. Kasi nakapal niya, replace lang na lang ni top 4. Hindi Jero, mag-iayam Tagalog rin mo yun. Mixed up. Nakapal siya, no? Tapos, Bagaw. Ay. like one dyan. Despacito is in danger. Kalapanan. Combo. Oh. Nice. Marn's leg. Up. Nice punish. Ah, low. I want it. Bang! Despacito is in the loser's bracket. Flying out na lang. Kanina eh. Bonus match. Bonus match ka. Tama? Despacito is in the loser's bracket. Nanalo. 2-0. Sige, ibon pa. Jairus! 2-0, di ba? Sino yung kalaban na? Kalaban mo? Ha? Ay! Sige, ayaw mo yan. Sino? Paway. Tama ba? BBC. Oh, kalaban mo, bonus match ka, di ba? Kev. Same. There was up there. May price tayo, there was up there. Kev. There was there. PPDC. Kev. There was. Ayan. Ay, sige, magkalaman ko. Hindi na si Roniel? Yes. Lawan na class year. Class year. Adat ko yung top. Jak na palmas. Jeez. Tingnan ko na.
Nice. Bonus match player, mga isang pin. Mga isang pin sa isang Rep hook and making it hard to close the gap. Up. Nice. Punish. Oh, Marn's leg. Nice side step. Aki takes the lead. Santiago switches to Sa kumat kalabang, kung alawan eh, sige mo sa kumat kalabang. abay, Kasi Jerome Stamin eh. Madigano? Matiman. Baloy launchers ba? Ah, so ikaw talaga mang substitute kan tayo dinan? Okay. Ako may dyan? Yung ginamang ko, sa answer. Ah, Kasi nabasa kami ni stand up, back. Oh, the side step. Nasa likod, stand up. Punish. Nice. Up. Ooh, the wall bounce. Oh. Up. Mix up. Oh. Maki no. Ah, Maki. Tusiro ko. Ha? Tusiro ko. Boss, wala nang controller dito? Controller daw kuya? Ah. Wala? Na-default stop pa, hindi ka labang pa. Yay!
Ah, okay ko dito. Akala ko nawala ka na eh. Bonus round ni Friends, kain mo na. Friends. 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 Kain mo na. Bonus match 3. Bonus match 3. Kaya. Ang namin naglalaro kasi yan. Naglalaro kasi yan. Bonus nila siya. Ang nangyari ko. Ang bonus na kita. Hello. Hello. Ay, hello. Pindot lang ano. May nagano kanina. Hindi kalaban mo kanina. Ay, Edo. Araw. Hindi may ano. Pindot. Balang ala. Pindot? Ongoing na ba kanina? Hindi na. May kalaban mo kanina pa dito. Wala. Hindi ko makita eh. Sige nga, boss. Makalaki na kasi. Yung muli kong laro. Kasi ka. Wala kanina. Yung wala. Wala ka ko. Kasi ako na.
Good, good, good. Good. Good, good. Counter gun yan. Baba. Shit. Oh, nice. Pak. Pak. Nice wall flat. Pak. Nice hop kick. Oh. What? Nice punish. Oh. Oh. K4 King with the perfect. Stage select. Very much that na rin. Tapos, babangado. Nice. Oh. Sarap danog naman. Bak kami lang bak. Oh, counter hit. What is happening? Nice counter hit. Nice. Counter hit. Bak. Down next. Nice counter hit. Oh, Richard. oh. Back. Nice, wall rising. Okay. Nice game. A4 King. Manong, A4 King ah. Working. 2-0. Dali kayo na, default cast yun. Eight. Magaling ba ka? Okay lang. Okay. Okay lang. Ano niya? Malapit lang sa MR. Agad. Ayun, mana? Player 1 ka? Akira Kurosu versus Kakato.
Orbital. Orbital man eh. Doc. Nice. Oh my God. Counter hit. Oh. Pero nagagamit ko naman. Oh. Oh. This one my head. Ha? May sabay. Stage select. Stage select. Maktawa ko dyan. Labaran nyo. Labaran nyo. Absorption. What the fuck, naalay. DF2 mo yan. Kung ayaw pumasok, pakinig sa cloud. Ayaw to streaming ka. Medium high. One all? One all. Yeah. 12. Wala. Mid-medium. Oh.
Alright. On behind. Okay. Hindi mo official game yun, boss. Hindi ko alam. Up. Punish. Ako naglalaro pa. Okay, do. 50 MB left ko na. 50 MB na lang? Oo. Edi wow. Hindi nga. 50 MB left. Oh, nice. Nice try. Gulo ko sumunod dito. Pero hindi pa kampay na putol, no? Ay, ito pa yun. Ito yung brackets. Wala. Wala. Oh! Right. Punish. Ah. Oh, fuck. Sino? Nakasiwa na ba? Ano? Lagan? Akira. Okay. Akira Kuroso 2-1. 2-1. 2-1. Losers muna. Losers muna ata. Isa pang bonus match. Next match for Brussels Bracket. Edora Pravero and Kakarot. 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 Brussels Bracket versus Edora Pravero. Komentar ka lang. Pagkatalo ka lang. Kakarot. Eliminate lang din. Tabi! Jet. Tayo tayo. Mapansin kayo. Oh, wait. Tapos. Suratan nyo na ako. Good luck ha. Kailangan ha.
yan. Ang dami lang damdaman ako. Wait! Boss! Okay? Meron mo. Doon na. Ay, DLC ka ba? Doon na tayo. Doon na tayo. Uy, lipat mo na. Uy! Ang dami kasi. Ako ba? Sabi siya. Pagkanta na patanda, balik na ako. Ano yung ikaw ka? Ano ang araw eh? Kamtam. Kamtam. Ay, komentary kayo ano? Doon, bakit? Kamtam. Kaya, Ano ba yung grupo, diba? Ano ba lang? kaya na. Bakit kung group ba yun? Api ka dyan. Kamo lang ka. Patin na. Nakakommentate ako. Sa mga kaibigan. Edu versus Kakarot. Comment pa, adang umamit, bonus match ko. Kagi? ano nung Sa volleyball sa Ay, nagtawag na. Bakit mo kumakancel? Sige, game. Maglalaro, sabihin mo. Wala na. Hindi pa ito i-disable yung messenger. Wow! Ang ating mawagin? Sir, kabang mo ano? Baka naman ito.
Hindi. Uy, ang papauwi ni Honey ni Bilin Monter. Ano mo siya? Ang papauwi yun. Hindi mo na ako tatawagin nga. Hindi na ako tatawag sa'yo. What is this? Nag-awkward yung... Baka ito na buya. Hindi na nagbuy-buya. Buyan lang eh. Buya, isa na, buya. Baka lang. Nice. Giso 1. Bahala mo ako Giso 1. Sir, sir, magpapauwi ni your GS. Anak, anak ka kano tawagan eh. Hindi. Hindi na ako tatawag sa'yo. Sandali ah. Baby na to. Ay, may ganun. Si ano, Tarob. Tarob. Si Tarob. Ha? Sige. Baka kumain ah. Ah, sige, sige. Pakunik man. Saka mo tagi connect yes po. Pakunik mo na. Wala nang pag-toss ko ya. Ah, pakunik na kayo. Buti ka naman nakakasama ang Jason. Ha? May mentay ka rin sa Facebook ng boss. Ah, sige. Ito ba black and white? Oh shit. What? Ah, sorry. Ah. Agayan na di bangit. Ah, agayan na di bangit. Kailan naging suot ang ano? Di ba, masira. Binulot ko lang dito eh. Sino na? Henry Canyo. Tay Mike what? Tay Mike. Legged 7 AM Taro, please proceed to Legged 7 area.
Akira Sample. Akira Sample. Bueno na, default tatay. Double. Akira Sample, second 7 layer. Oo, Akira sama. Akira Lango yung Metallica. Sino yan, boss? Di ng ating kanya tatay. Nabigsa? Nabigsa sa amin, sila yung Metallica. Ah, nabigsa eh. Break muna. Second 7 layers. Touch break muna. After this game. Touch break muna. Kaya gagawin ka sa ha? Magagago to yun.